bele vekule tuntuma hianin assam mi lampang ania two wheeler ruk mang an mana Mizoram police ten assam mi pali an manani engpo ni sala tukim changhi an ngai thangal taila two wheeler ruk kai noi case January ni som pariata bongkon police station a zialu kai noya nimin January ni som pakwa khan two wheeler ruk mang niapu assam mi pali Karimganj le Pathar Kandi assam mi te an mana hengmi te hi Zakaria Ahmed kumso pakwa son of Abdul Salam Saidur Karimganj tuna leitana cheng nia in soite Nor Ahmed kumso pakwa son of Anwar Hussain Pathar Kandi tuna durtlanga cheng nia in soite Babul Hussain kumso pakwa son of Moin Udin Pathar Kandi tuna leitana khosa nia in soile Junil Hussain kumso pakwa son of Aftam Hussain Karimganj tuna leitan ramthar acheng nia in soite anni zuang tuya an two wheeler rukman ani hian two wheeler dang pani Yamaha R15 V4 BR number MZ01W7907 le Scooty Yamaha Ray ZR MZ01AD 0258 te ruk nge niya rinhlel te chu an puwa anei tu te atangin heng two wheeler pani tepo hi ni som pariat laka sa ni som ni parukzana ruk bo ani ti hria chua ania anei tu ten FIR an submit atangin case pani zialu ani pok heng asam mi te thu Zofiana kalzela November sani som ni pangale January sani som ni paruka two wheeler ruk case pathuma anin nam noi na hria chua ani ta zela pani chu Yamaha R15 V3 Yamaha R15M le Yamaha R15 V4 rukbo case ania heng mi ten an soidanin two wheeler rukbo pathum ta chu Silchar Asama an hral ani police ta chuan heng mi pali te hi police custody a Dakar somsari pani chung an remena lir thei rukbo chungchanga anin nam noina chuizui zel ani ole vai ho hi Mizoram a hian ruk hi an thrat ta khop maya kan thret chho tamel mel maya nikum lama po khanin azialo khop maya tin ruk an thiam sia an chem kalna lama hianin an thluak a thasia boi thla khop mai ang tia ti chi nge mani kom imapui te comment lama ten ngai dan te ro sei ve ta ura atiang ruk mang ho hi ain ti mu chho zel ani sia abik takin vai ho phei chu thil ruk an ne so maya a steering true wheel abik takin hei R15 V3 ti te unlock lai an pat chhe so thin box sia bo ati dan me tho thi an thiam mai ni chuwang chuanin ang tia ti ching en yango ti te ril ruwa lo ama a boi thak dong khop mai hei two wheeler bow atam maya bikin bike bow hi tam mai ni chuwang chuanin henga hianin niami pui te po kan two wheeler kan motor te kan lir thei te po he aina sazo ka kan khuwa khira kan ven phim khur poimo khop mai is kan zan riana te po a thei ram chon garasa te hian da thrinela garas kan lo nei lo ani pain man choi da athur ni pain bike po ai kha chuanin paisa choya da mai te kha a fin thlak zoka phim khur thu hla tin kan bike lock ang chi te po security lock ang chi te po kha ti thin taila tunlaya a him to lawani Mizoram po tenghanin asam lammi anni tha le ngal mo tenghanin ngam pa khop mai engpo ni sala andu to khanga comment lama te long tu chia vela thau don ya